قال برئيس دكتور احمد صفار انضم بري جواتون نرن عراق بحث كين دكتور رفدمه تباش كوين پواکی راستا خوش دو کد گل مدانه ناوا و سردانه دا هند پرزگری کانال پیشیامنه یعنی دمک مایک و ام بگهینه زیراتر کاریگرین و دیار بن هندک پرزگری جهنه اف دمک امتی دا یعنی اشواناجی پرسا موچه و خرجین دارای هرما کردستان پشکا هرما کردستان بودجه دا و سردانه دا سودانی چه زیاده تر نزدیک باش چرا سرکردنا پرزگری که یانجی پراستی زیاده تر البغدای اف پرزگری کد و چرا سر به بله جوان افدمیت و ستافه و بینرید کردستان 24 باش بید حقیقت بدیت نامن چی کشنا بین هر دو حکومتانینه یعنی حکومت هرما کردستان و حکومت اتحادی بالعکس تفاهمه کی گلک باشه هی و هر جار رکفتن و اتفاق چید بن بله کشه او وقتی اف رکفتنه چنه پارلمانی یان جبجه کرناوان الهندك وزارتا مايتي كرنا لاينت سياسي او وكت بيجن ريجريت كتو ناهلت بيتا انجام دان يعني دائما بديت نامن سي اجرت سريكية هين البيلي يعني يا ايكي ام همي ظانن يعني عقليتها سياسي ويا تشريعي ويا تنفيذي البغداد حتى نوك قناعة باوري نينا بسيستم فدرالي يعني او تعاملت كان قال هريما كردستاني وكي هر محافظة دكت عراقي وابا مديد يعني كو كيشا مجي معاناتا مجي او بي يعني او تبيجن اخفتنيكو هريما كردستاني هريما فدرالة بس واقعي دا اوه تعاملناكن ابا ايك دو مثلا نبيجيري بدستوري يعني دستوري همي تشتي واضح كري يعني حقوق والتزامات تهريمي او دستوري داينا رخيكي خالا جرنترش هميكو علاقة مسألة دارایی آبوری و هی کاک جبان يعني مثلا بودجه هر سال 4-5 شيبا بيبت مينن حتى بروجيوي چت كان چتا برلماني بزحمت و بشر و بخاتنوچون و وفد ديچن و دين دي بودجه دريخن بشينجي جبجه كرناوي يعني هادو طرف التزام بيناكن كلام كش بودجه يعني يا اسبيزان مش بودجه 2018 يا 19 يا 21 يا حتى اف 23 و 24 جي او مادة علاقته بهريمي و نهاتينا جبجه كرنه معنى وين كيشا نلقى البر السودانية وبديت نامجي يعني برز هاتي هريمي بو اجر السريكي اجر السياسية بوندكو نوع وساطتك بكت كو حكومتها هريمي زيزي بيتا تشيكرني ويا جرينتر شوية او خو حاضرت كتبو انتخابات بين العراق صالابي 2025 او رئيس حزبك تيار الفراتين او انه كان محاولات كد بخو تحالفاتها تشيكت و ادبيجم ان يتاوية سراكي او كو تحالف قال كردا تشيكش برندي هاتي هفليري ودشتا سليمانية جيبو اوه چاره سريان مسألة دارایی او باورك همي بريكفتين سياسية مسألة يعني الدكتور مادام زيادة البرلماني طاوسته و دست خستنا پشگیریه هنجي البغداد بيني يعني هن بينن يه پشگیریا پایتخت هرما کردستان هولير بدست بخه سرکفتن پاشا رجا عراق دا بدست خه بله يعني او باش ظانن كو هرما كردستان كو يعني اكتركي سريكي السرانسري عراقي ودرجهكي رئيسية بو عراقي جي يعني فاو باشد بينن بس كيشة او كاك جبان ململاني يا نابينا لاين السياسي البغداد بخو يعني نوكا حكومتها بري السوداني جبخو كيشت قالك ما ظنيتين القل اوان لاين السياسي ابد كون بيجن متنفذ يعني اف كتلة مازن يعني على نيد بيجني يان
اگر تو داخلی انتخابات بید ویتنو که استقاله بدی محاولت کن کو حکومتاوی اقاله بکن و اگر تو داخل نبی خینا که تو دیمینی حتی انتخاباتا فمسألة براسي وكان بيجين آلوزة معقدة يعني علاقتها يبقى في انتخابات الأمريكا تشيبتون هاتنا ترامبي علاقة وان قال إيراني أبشر اللبناني والغزة وأف مسألة فصائلة أم بيجينية عراقي وما يتكرناوان ناف شريدة أبهمي براسي كيشت سياسيين وأبي كارتي كرنيت السر پیوندیانا بین حکومت اتحادی و حکومت هرم کردستان باشه دکتر و که تیجی ماجر بکری مادم هفت کشه آلوزه یعنی یاریه که آلوز تریکه داره هرم کردستان یاری کرده که چاویت نوا وی یاریه دا و چاوات شین بچه ریکه که وی یاریه دو ماهیک ببینید برجاندی کردستان دا هر وقت کرد ببنه ایک هیز و ایک دنگل بغدا چه تشتی بویندشم دست خوب بینن بس يعني مخابن لاوازيا كردال بغدا و نئيك بونا وان وململانه نا بينا خود الويري و پیگه کردی و بریارا کردی البغدا ضعیفت کرد و افلاین دی و استغلال اوه جيك جدایت کنه براسی فيا گرینک اوه دیت نامن اگر کرد بشین ناف مالا خو لیک بدن و ایک دنگی ایک کس بشنا بغدا از بیجم دیشن گلک تشتا بدست خو ببینن و از زبرم جید بیجم اف ریکفتنه هر تشتا دست خو ببینم دوید سر ریکفتنه سیاسی بد یعنی نه اف یاسای داد کبن جه خوب درستید گرن چونکو مای تکرن تیدا بد کاک جبان توزانی سيستم حكمي العراق سيستم محاصصة وزارات دابشكرين السرلاين السياسي يعني أبرز رئيس حكومتها اتحادي كنترولا درسنين سرهمي وزارتها بريار الدد قرار دات اخد بري تنفيذ عن بريارة لاين السياسي ما يتكرنيت كنو او وزارت کا تابعي كيش لاينية باشه دکتر بو بابت هنارتنا نفته یعنی بگرمی تا بحث کردن تجربه امارجا پنده کرد در ویاسات و رکافتن سیاسی بینه کردن او رکافتن رنگ گلا پیستر بن رکافتن سیاسی و جارت نیف برای حولی رو بغدادات نیف برای هر دو سرک وزیران دا دی وابکن نفته حریما کردستان دمک نزیک دا بیت هنارتن بار که از بیجم اوت مینتل سر وضع پارلمان بغدا اگر سیاسیان اف کشه بیتا چاره سر کرنه قیاده کردی هر دو حزبت مازن اگر شیان اتفاق الگل کتل سیاسی لاین سیاسی اوت بهزل بغدا بکن دی او پروژه یاسای دی ایتا در باز کرنه پارلمانی اگر نه از بیجم دی آستان کا جار دی بودر اخن و اف نفت دیمینت ناهلم بچه چنکو لاینت هین اوان همیم بستان اوه بهلن وضع آبوری و ادارای کردستان لاواز بتو هر ببینن کو کرد محتاج بغدانش لای دارایی به فاز بیجم اود وید الگل و اتفاق حکومی یاش مواجه اوه يعني مقول پیام نیره و بی اوه رکفتنه که دمکی یا باشه يعني چونکو کشا سرگی کشا کلفا استخراج بي يعني كل فيرد بتر $6 بي البغدا متوسطة وناقة $7 $16 وكي حلكي مؤقت باشا مهم اف نفطة بشت بيتها هنارتن چونکو نوکا وضع عالمی جي لازم بيتا خاندن نفط ويتتا خاري نوع ركودة كت اقتصاد عالمي دا يتشد بد الصين وكنت بيجن فاعلة رئيسية يعني نفط بهاي نجي جيرة روج بروج تيتا جورين نوكا براو نزماتية تشد الفيلة سياسة اوبك جي وكنت بيجن سنور دارت كت مسألة عرضي هنارتني أبيج تأثير العراقي كتو أو كميان أفتي أبا هرم بشد كوفري كت بريا سومو بريا بندر جيهان
فاز بيجم او كيشان افتيجي هر دي زبرت كو دي بتا سياسي الدماهي كي و چاره سرياوت من السر ريكفتنا كردال ناف مالا كرديش ني بشنا بغدا از بيجم دي شين كو چاره سريا كي بو ببينن طبعا اف مسألة قريداية مسألة دي بيجي كاك جبان يعني كو حتى مسألة سرجميريارية يعني ابا مسألة تعداد يجي يعني احتماله نظانم يعني هريم بقرنجي اف بابتا ورنقرتي صاناهي تشتو ابا كانت روجا كمان يعني حفتيها كمان دي اف تعدادها شبت بارك ابيجي دي انجامت خو وكنت بيجن اثار خراب دي ابن سر مسألة يكو آين ده هريمي ومسألة اقتصادي آكنجيبونه يعني مسألة مناطق كردستاني وعدد مرو قال لك سباس دكتور أحمد صفار انضم بري برلمان عراقي باكي راستخو نجدهو كين قال مدام سباس بوا دكتور